Ka Voice of the People Party West Khasil District kalayok bantap kerteng kertong ki banyak kun election MDC sya KHADC Hakmat Uri Turning Officer jong ka Office UDC Nongstoin West Khasil District menta kesingi. Hakan kesingi ki kertong ki walayok ban file nomination kilong iba Boni Roy leng dok leng khoi jong ka Ramrai Jangam constituency iba bu Birbol Reng Tem jong ka Motional constituency bat i Dr. Juris Manyok nyau jong ka Nongstoin constituency. Hakane kesingi liadon lang kipai ba anong kercan jong ka parti na bro likely constituency jong ka West Khasil District balawan ban senerang jalaki kertong. Sa district council banyak hak bertong ya no ba pinjit ya no ba pingan pinjit dajing start berkabat pusan gilang ya ladang ka bandok kendang ka besya baidut ka babang batiang kala de kapur bantrai rangba bangkersian borba ya kasyapu praan Haupra nginya nyompat ba Hakane ka MDC ajeng job ya ka VP Haupra nginya nyompat ba Hakane ka MDC ajeng job ya ka VP